Urowari mjeumbere na kinya minister wandu kimbidi ndeni account ya Meru kiogura narombere kwithira nende akiwatha wanantukeru enethirite kinyitha kwa koti na ngine ko kinya askari urethirite akiera mwari mpesa Ntere Chiembu kinya wentukeru enethirite akinyitha kwa koti na kuri mantu yege magamba ni atike ya kanjo ya kurubanjuri ncheke kuma Ntere oyu nonto bokwirikana kuira tasila ora kinya ya kwithira kiro ya ira itikyo bunge kithurano twithite yanangia maingi Nteto chietu Weru arende mbere yara tukirete orito kechio Wakarayambe mbidi Amiro Daniel Kiogora kurukirwa na nusu milioni mbecha baribari nyuma ya wekirwa mpene egoro ni EACC. Abisa waborithi gukinyokoti akirikana kuira mwari wa mpesa chiringi ngiri kenda na tauni na andagani. Akadiba igembe kuwa gutena gitumi kia BBI na kuria IBC itekethire kichincha kia tariki cha kithurano kia mwaka yongiri 2022. Aura menya mainyono yo mbecha rueto okuretera gichunche kia mbere kia rono mwanya mbecha rukone. Moneto madidi Weru arene Purity Richard na Nteto Phineas imana na Nteto Weru Thaa Imwe kamberia aichichongwa Urawari minister wa mbembethe county ya Meru na MCA wa Karaya wa Buthuguchi West Daniel Kiogora na kinyethito kotini nene ya Meru muthenya ari nyuma ya wekirwo mpine ni mabisa wa mitugo na kuringanithwa nende na ungumania. Kiogora athomeri nditangwe 10 na yelechia gukobia kinya maratathi ya mathomo na gutumira maratathi ya urongo ya mathomo na arene nende arukiritwe na chiringi ngiri mana ya 5 na gambari nende kethira rigita na mbere kaire tariki 10 mweri yuakena mweri tariki 19 mweri yo mwanigetwa Nteto muthuri Murioki na utumenyithie chonkuruki Urawari minister Nteto na mbwembe ndene county ya Meru ndene Kiogora na kinyete ndene county ya Meru mthenya na arua ndirwangirwo kurana ngukumo na maitire kwithwa airitie county assembly ya Meru atina na ndigiri kagita karia mbathu jawa nikena ba minister ba county ya Meru is being charged by deceiving the Meru county government contrary to section 46(1) B as read with section 46(2) of the Leadership and Integrity Act Cap 182 laws of Kenya. The particulars are that between 25th September 2017 and 26th September 2017 at Meru County Government, you knowingly deceived the Meru County Assembly Select Committee on appointment by presenting a fake degree certificate in Bachelor's of Commerce account option purporting to be a genuine degree certificate issued by the University of Nairobi, as a result of which you are improperly recommended for appointment as a member of the County Executive Committee for Youth Affairs and Sport. Section 343 as read with Section 349 of the Penal Code, Cap 63. The particulars are between 25th September 2017 and 26th September 2017 within Meru County in Republic of Kenya, knowingly and fraudulently altered a Meru County government a post document, namely an academic transcript for the first year of study with the registration it to be a genuine transcript issued to you by the University of Nairobi, a fact you knew to be false. Na kumene no rito boe kambale awe bikugambwa mweri okenda tariki 20. Number 1, the prosecution to supply the accused person, the defense counsel with copies of the said document is 1 million with a surety of similar amount or cash bail of Kenya shillings 500,000. As he has been charged with a serious offense, I cannot grant him personal bond. Serious offenses, I cannot grant him personal bond. Mwangi mentioned on 19th of July. Inkiripotera Weru TV betamo muthuri Murioki. Muthuri na reporithi barombere aiwentu the offense of robbery yeko or aditangitwa kurudhonto bobo tariki namna
M-Pesa hate kithia siasa mamati kithurano kinene kia mwaka 2024 ikipatire wetete Weru Nteto izi ni atina kuke ni kuga wana tuitetherendi vijana batiurana Dennis County ya Meru. miaka ile mithiru thirikari ya Meru ni ethirite kimera kwa bune ni untu bakura matangi ya kurithiria mainyo ya milioni ya mwaga tantoinya urithi bobo mainyo mona bune ndi bonekene gukuchiria antu babaingi na bakuwa ni bakora baitenene muno kumania na urimi bo mainyo ya mwene ndi ni byakura bya ndithia na mbole ya miunda na yangita makonyi ethera kinyabe kiuthakia mauta nitulungirite ndi bamwe bari mibaba bethirite bakirithakia mainyo ya na kiribo ini thabu kene gechunchi kembire kero noro mwanya mbecha rukone chinyoni into antu baingi bomba kwithira nindi bakiukairia into bitagirite na rukone kira kibatire kwithira kikiuma na kiana kinyo kinende ikwithira kikiurawa nuntu antu baingi bethera nindi bakithona kiana kugwithia ende kwi chinyo biethera kinya bie kurana njira mwanya mwanya kwi bibiuma na kiana rukona bingi bikethira nindi bikirera wana njira ya mwanya na kinya kwa mabura mana ya miariki kenda biethera bio kurana njira ya grete thirikari ya kaunti ya Meru kinya ni umbete kwithira kia mukaira kigina na nikwiro kwithira nikwirigirwa kwithira nindi kiongela mbeche ikendo tetheria kiri orimi bobo mwanya yure kira kinene ri imbe bibyongwa biethera bikiuma na kiana chinyo bi na utugi kana we yabune nderi inabwethera bikiuma kene chunche kembere kirono ro mwanya mbecha rukone Sharon Kamathi Mutia, Timothy Murithi na Daniel Nebamweva kariba Meru parabambiritie kwambararia orimi bo mainyo mwanya mwanya Daniel urambiririo rimivu miaka withatu ithiri wena kwithira itarirakia mainyo yaretha irakiritakia muno ethera kivuta kivu kienda kona ndawa ya kuira imera na ututariria ombere kwithira kiwata kithomo ki ndene ya cukuru ya university ya Nteto araba ombete kwithira nende bakiona akanya kakuritano au kulukira thirikari ya kaunti ya Meru ndireta seminar njukitwe ni county government itware antu baba inge bara twajukitwe nabo indi ndene ya Meru Central yetu ni ndajukitwe na tureta gutrinirwa na Nteto University na utwithorera mainyo yaretha irakiritakia vyakura vyayo kinya vitenda kwithira vikiura wa ende ni vira vitiara raitangira ng'ambe ciake vyakuria minyo mithoro yiji iwesi ya vyakura vira ng'ombe irijaga ndagitangira ng'ombe ciakwa vyakura vyacho na sabkata liminsi ile gutigara antu anta ndeja nkaretera mithoro ya kwaja ndeja ngekera ruji rura rwithara rugikirwa aja uju te ruji rwingi muno ni 20 liters tutariria rwira rwithera nindi rukiumana kiana murandi uyu kie au niomba kwithira kirita ndawa ya kuira imera aro mwaka aomba kwithira ichio naira mitungi 8 kuma kiritangi vi na ngugeje ndamiambiririe mwankene wa 2018 na 2018 ndene ya mwanka imbithaira nkamite njuici yeji yonka katurapu gakagonka gaka ikama ikethera kena mitungi iri kala kangi kethera kena mitungi iri kogwe kama rimwe mitungi ng'ana ina na mwanka imbithaira nkamite mitungi inana kitutu na ututariria kinyogu ni buraumbite kwithira kioneka kumania na kwendia rwiru ruranendi ukinyira ni ndawa ara utwiro lite mwe ithaire kenda kwa chiringi 300 na kuikona ni amutungi lita 20 iyo thera yo mutiaira ngiri 6 ndeni ya mwaka ndira twetete gukwanda planting season impenda iria aremi athwo mjuisi yeje ni untu bwa kuira imera iya foria organic yeje ni mantu ya foria iri wita kugurwa ndukene
china ndawa cha muthemba niari na bara bamenyere aja uju itinganaga inya kongana mwanka na ndejo ntutha rira ndathirie 2018 kwino bembene naria mwanka jugu tikyo ndombere kwa harvest nda harvestire 2019 iro na mutungi yue na lita 20 na ndi lita 20 na 300 mutungi jo mwejo ithora jo kimbonera chiringi 6,000 na mitungi ni ngana mitungi ni nana uka multiply 8 by 6 imbe chingana yu mathematics baba ligete skuru 48,000 jo mwanka hii yanacho chiongo kya kwithira yayo waste ye athwo mwikare within this month ajoke yo tona matijaja i waste yo kethiraja ikarigo na ndio tukona ni kwambia kufomera raja o tutaka ibo kona tutaka tutu tutaka tu in your waste ikare matijaja mwanka muthiene yethirwe yakikara na tutaka tutu i waste yachio mwanka kuma ndi kurethi tiakie ichomba kwithira ikiona uguni bunene kumania na urimi vuvo mwanya makuyo kinyayo yomba kwithira yagichona irakia kura na ndiki ende nyumene omba kwithira kivuta ngwiu na kwambiriria urethi wa mainyo ende mainyo yaraithera akirithakia tio Daniel omba kwithira akirithakia watanira na unituko yaru kirechunchike viele keronoru na nikumira kinde tunende amenye tukutha tukiona kanya kakunoka indi ukethiro gitakura nontu njokerete na Nteto ingi. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Ndeni ya Meru na mashabiki jonde ja Weru FM 96.4 Nteto ambita kusta marete streama Weru live radio ndedo Qatar nikujukia kanya kaka kuish Weru FM happy 4th anniversary kaina gwa ni muone happy 4th anniversary Weru FM uma mundune iza Werune. Bet King Premier League. Action kibao. Tusker kuchuana na KCB. Nani ataliongoza jedwali? This weekend, AFC Leopards versus Bandari, Friday 9th July at 3 p.m. Kakamega Homeboys versus Mathare FC, Saturday. Ng'ombe enu ya mukuru mutai ni moya ng'ombe mugwanja kuma nturani enu. Nakune kuraiwa. Nene ndi untu bura bagwichi. Antoni bakura thirikari kaomba gututekia na security ya gwikana na ya gutosha uko. Tukegwo tubeganiru sana. Kenda kuona kana bakathira wamba bura bwambite nkunyo nturani enu. Weru TV. Akendira kibunga wa Raila Odinga chinda kitirano kya mwaka wa ngirele kiana kinya ubekiro kwa Ruaka aziza bako nane ndio kuthiro kiro. Every pit they have dug for Ruto, calling him corrupt, calling him names. They can do what they capable of. Oh, sijui mimi nita jail suspect. Oh, mehe mingi nganganga bure. Mbona kuzaliwe imekuwa siasa ya chuki. Kila siku ni kutishia huyu, ile siku ingine ni kutishia yule. Ati unasema ukikuwa rais utafunga William Ruto. Hiyo wale watu wa serikali ambaye wanatumiwa
kunyanyasa, kutumika vibaya. Hii serikali inawatumia vibaya, imebaki mwezi 12. Na watawachwa peke yao kwa mataa. President ataenda retire. Tutaichukua. Najua kuko na propaganda zingine zinawekwa kwa magazeti. Sasa wewe unasema ati umefanya opinion poll, wewe ni gazeti na yule alifanya opinion poll ni wako. Mbona hiyo result haikuwa kwa magazeti mengine, ilikuwa kwa moja? Hiyo ni propaganda, na tunajua na akina nani wanaleta hiyo propaganda. Tunajua wanajua sasa wameshindwa, na ndio wanagojea ili tukiwashinda kabisa wiki ijayo watasema simuliona tulikuwa na opinion poll, tulikuwa mbele. Imeibiwa. Itaibiwa na nani? Sisi MCA. Sisi hatupi. Tukitaka kupopularize chama tutaenda Kasarani au tuende huko. Ndi babati ya ukene nende kwithira kiwa kiranto bara kwanto bakwenda kwithira abaye mucuna munda yoyura ni ruga yatiro ne there ruga batura Antoine ndi nanja mushoko yo idirwe rukire ni antu abauchita mwirea na nkiba me amaritwa mwakuru na gana batoroga na ngombe cha bantu menairi Ojune mukuru Jafeth Kinywa kuma ntora ya Mochore Ntere Echakangeta ora tuire munda akuga anwa ithe muchiari na kinyankuru ki mwanka athaino atikomenya kinya ana bake wamwe na intobia ke bimo bira biberete nyomba inu bya mugana omonene na bira bana na rungu irombo na unika matoke salama reta ikabamba mire akwe bamwire na munda yo tutwinde indi gwe amwe na atori baligo kaya kwithirwa kwe mabetia ari namo atibatiri kwithirwa kibethirwa muchi gwake nonto na yo ntu munda yo yonde ugatona muntu nyatho abuthiti ati atomba ko kitendo yake nonto kwithirwa nyumbana into byonde byeku na nana oti manto amathongi nonto kinyatho muntu orogene ili seria yugashwe thirikari tikwethira muntu nyumbana nonto yarua tutemea bagarara ko nonto into byonde bikuya ite na kinyitanda na muntu na family na ana bake bagara mama ko nonto ndo monka ikacho kunyuma kabisa ko no kunyuma pio kedale nene mno nonto kudurana ngi monka ka ti manto kawaida babu de ti makosa no nonto asare muntu elina liasare nene mno ko manto ya wati thirikari na wati kuyatua mtu waka yugerusaria kumantora ya Mochore wandia kangeta Gembe Central Peten Class Chabari Nangena kune atinende sisi wa mudhambe na ureti ya karibantora ya machoke kuringa ripoti kuburiti euro ya madeta ya wate kurina kali kamonende ketirita ya Kenyanga kiwendo na katana ni muntu wantureu abisa wari wanende gutiripoti ire Kinywa kuburiti ya kurira madeta ya nare nkuruki etirita ya kiura kiachiari kumenyera anabomno mnoka itenekane ndi ikira twari twaonda ende sisi wa mudhambe twela urakedode na raumetia chiari nonto bwambe twenu. Kama wazazi, tafadhali wacha tuweze kuelekeza watoto wetu, wacha tuweze kuchunga watoto wetu vizuri, wacha kedo gira thukangia barabara utawira inu. Tunapojitokeza tukipiga ripoti kuhusu hizi kesi, tafadhali wacha tushirikiane na maafisa wetu wanapofanya upelelezi. Tusiwe wale ambao ukishapiga ripoti unaachia hapo wakati unatafutwa ili upeane information zaidi haupatikani. Watoto wetu wakipatikana ni wajawazito, badala ya kupiga ripoti tunatorosha hao watoto. Hatusaidii hao watoto. Tusiwatoroshe, tuwalete ili uchunguzi uweze kufanywa. Wale ambao wamewatendea vitendo hivyo waweze kuchukuliwa hatua. Kiaria gikaro na ndiki bande toe sisi oyo na tariritia chiari kuthukagia makinya marama bateri kenda gutigira ana bao bari na mitugo ire bateri na kubakuria bwega. Tuweze kujua watapotoshwa ama anaelekezwa visivyo. Tafadhali wacha tupige ripoti mapema iwezekanavyo ili tuweze kufuatilia mambo hayo. Tusaidie hawa watoto kabla hawajapotea. Muthia kedode na uritia bishaba thirikari nene kwithirwa bae makini mbari cia ntura inu kenda gutigira muntu no moro rutite wirenu akugwatwa na kenda thukirwa makinya makiwatho na atuikae mugerekano kiri antu barabangi. Tutaweza kufuatilia hizo kesi iwapo mtaweza kujitokeza na mpige ripoti kwa wakati kufao. Tutazifuatilia na yeyote yule ambaye atapatikana
tukiwapata na hatia, sheria itafuata mkondo wake na mtaweza kushtakiwa. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Gikundi kimwe kia kariba ntere cia mwathi Egembe North bachumirite kureana na miario ya mubunge wa Gisio kiwate nibaithirite nende bakiuga kiando mathikone ntere cia nkandone. Gikundi kinende kia karikiriwa ati mubunge ona obagira ndoni na miario na aranende bamuria kuromboro keri kumania neo Nicholas Chabari na Nteto hii kuri mikorere kuma mwathi iringite tumekinge muno ekiwa ora yatitwe tenda na urete onabia kuruma urekuriwa ni mpara ni ekuthiurukanite na ntubankandwene baraba kureti uti muntu nkandwene ukuri na thina. Inu nio yari miario ya mujumbe wa Egembe North Maoka Maorentu ya Jumamosi akithetera kumania anwe kuringithanwa na kuthangarana akwa mathiko mandereba baire baraboragiritwe ntere eche mandera na barabathika wantere eche ankandone ntugwenu ya Jumamosi no indi nabo akariba ntere mwanya cia mwathi baraba kuringithwa ane miario enu ibabumiretie na kuoria Maoka Maore na barombe nkomeno ntubako babitiria na miario enu na munonkoroki bakiuga atibo gutire mpara abaeneo kana utieke bakoro akiri Maore na ki yao bakwenda taina nia weta kuthukia mathiko kana mbi twaite kwa fole musiu na kera tutania Thaa Imwe na bimba ibati kuthikana na ibyo twetirite Maore kutukwita antu amwe thiamba imakosa muno na batukitira kimenya murungu oke nowe murungu wantu ba mwathi bara bamugulugirie kunga yoke no wetu na twathurana antu we amwathi wond te akora na te anto bampara oke akwitha wa ero na anto bampara kura no batio beshimu amu ibakwera bana mpara wera kana wa banyiria no ndo anto bampara tekabanyira jwa tataite mathikone twe mashuku mathiko Biblia yuete anto bathikane na ukarira na baba kurira na nya baba wiritwo ka weru abo so te muntu chakora wa mathikone bora uwire ni mushoro mwenda mununya batu terashore ba mwenda na njire nkue oito kwenda urombe eguru urokeri barondumaniria abo urombe antu ba mwathi urekeri o nonto nurawire ba nampara uchoge asiaza bangi nabo nurabetere machuku kinyabo nabo barombe urekeri nonto Maore wewengwa na kuga ati antu banterinu cia mwathi bathuritwe nonto bakwaga a contract akaribanterinu cia mwathi bakuria ikinonto batakwegwa contract na iri kioto oke akaribantere inu kwithirwo kinyabo bakiona a contract kuma mirandi ire kuruthika ntura cia kwao enda goroba contract ibo urashua ikamukoi kamboni nio ukomba oka loyo ti muntu tomba oka nonto tiche maiza kwa yau nturite akuru kinya wi mukuru na kuria na kinya winde ya kinya witika bati ontia nyuma tubati kuria ni atuende twakujanire no tutikoe ai muntu nkuru tura wakaewa kenda mbeche itu anture ne weu batu twina degree cietu twina diploma cietu lakini ke muntu mwithi wende utio onwa oficinere Chabari Mokuru makuma ntere cia nya mokuru ariwa ekungabana miro ariu ganende ethirite akitha makambini ya CS Munya kenda thiatawiti na mbere na nkurukia kuria CS Munya gutigira na guchini kare mimberere mwekuru niyo era tongoretie manto yau no ndo bambera tia ko yokare miarwa mino aiko aeta kuruma munene Misonku agwite gwita we kampuni kereitu tonto bakingi tonto ba maendeleo turishima muno ende uka yakwetira mwekuru unaronere woni ambete mberera indererere ndathithia kundona maendeleo ya kireitu murungi yaina mwanya muno yaina mwanya na yamunya ndona maendeleo ya munya ekirete mbwao 15 ndimbo 15 ere ritango imbo 6 ritango kankwenda washwa antu bamiru atiri antu bamiru kireitu murungi na itete ngugi ayekirete mbwao 190 ndemwe kuru wetwa Karimisonku mberere mwekuru mbererete mburu itwetheti kireitu ayo tonya ngavana orio nethetie miru yetu municipality akethia Nkubu municipality akethia Timao municipality akethia Maua municipality kulingana nwe agwita kachona gikundi kia murumanga ikenda abonere maendeleo jaria nyonekene kumana thirikari karitu murungi na nibo nto woni ndo aminde na moro ya elengete wa Karimisonku nikenda ndo amana etinya kia women rep totethania na kireitu murungi tureta maendeleo so ni kwenda kwira gikundi kiu kibange ngeya kubona soon nikenda mbonia maendeleo yara ya kuthithwa ni kireitu murungi
na ina deputy gavana wao kenda next time boteke ya kwaria manto ya marumi bwaria manto ya maendeleo amra bubu paketha bakiure Peter Munya urawi minister wa mndene Kenya akethwa kichwantu kutukumbia ntu indira parumba rutere rwawe na kura rutere rwa gavana Kiritu Murungi. Tafadhali ntuweja utiki advantage ya thina chiantu uyo nengira mtu makana ire kenda ruma mtungi muturi ungi tafadhali iju atina thaiji unyongeta kwa thaiji makana ire jara kana ngiri imwe ra nengio ni rathirire ukariza ino keja siasa ne tariki kenda mweri jo 2022 ambere tigira mira yetu nonto ikyo kimera kira twendete burumero ikyo gituka iria tigira kimera kya kimera kiu giteto indi barabara merete ki ugwa tu te atubenda muno ibakare onde weekend twithora twina bochinda nabo na barabaka age ibo to abachinda Ingiripotera Weru TV Mbita Muthoni Muriuki. Angana kuneti nende ya karibantura ya Kasarani wandini ya marimanti ni bakuri MCO kuba bwithira barabara ya kuma Kasarani weta Kanyaga irabakuwa nende kinyani angaratanite biachara chio agaribabare yoguti biachara ichomba kwithira kirito kanture ni untu bakuthukanga kwatwila tunende untu brabwithirite kinyabu kibo mayoria uturo polwa kabide na utumenyithia nkuruki. Akari na mono haringi biashara thokoni ya Kasarani irere wadini ya marimanti ibakuraramika ikiraba kugikuthukanga kwa barabara ino ya kuma Kasarani mwanka sukuruni ya Kanyaga sekondari netithie kanyana baisikiri kwana magori makorema Kasarani mwanka Kanyaga tigo wana kuthina gorma na muntu athiete na kugoro ibo mwako thito kuthongera muroni meguruni turenda kuga itore na egwogu etikarie bwega otere karibwe barabara irakuringana na biashara baugite jithiritwe rike nyamara kinene kiringendo amwe na biashara ciao wakagita mwekuru ari ajua erwa netithwe nkubo nwanga agakamatwa na mwire agakinyithwa Kanyaga kaingomba ukinya cibitari bwega itwateyanirwe ni atwikire makurunga ne tithia nkarire thigicoka ekoro beto babo metabwa Kongo go bakajira agabathiete ochiara ona bachiaragira makurungani mabarabara nonto na atwekire miuro unekanga utie bikibiki enda njire no nontu atwekire barabara ya gitokangire ona marinya mariku chithia chiechoka chithia thara njire uchigetie batunyai biashara thokoni ino ikionekanie kwindama na inu nyuma ya gori kwaga njira cia kuthungira thokoni ino thweto watithe no antu bakanyaga nikenga Kasarani thina mbe no ukora nontu thaino tugwite tenisiru thaino na chai chia rugwa ichiko takanyamano kurukira nsi wanteri no Susan wa Mwindu thomi njoke naririkane wabora twerie kaera no kana twerie meando twera tothi togetie bathata barabara o meagitire kinyirera kaende meroka endi tokorera thirikari tokamito thirikari tokubwereka tokubweta bobo tetagwa tutethie ni barabara eno yetu jungure tugwatithanie na erenge kaingo maendeleo maya gwetu kiripotera Weru TV kuma Ntere Tharaka Mbito wa Paul ugwa kabithe na kuma kindeto ya Paul wakabithini otukutha tugekaira gatanta kinda tuchietu nkatho na ncheno mtu wakuthira kinyota na ite na uniendi ukono muneto mathithi eta wa Purity Richard na ngeto Phineas Imana